Tuni ni khu hichi thu anangai za hichi video na vi ho zo sin a bon sa vin Christ and the family akonin si bai kahin pichi kitwin he tuni hi nu po ho adi nga topic poi mo ta akagel silong ka chi zo ba pathenin athabi topic ap nu pa hon apha sia anisia ikivet phat jing dio boundaries ho ti topic mangcha hi phat chomcha pha ina man khom ki dio kanomin he adin isayzing kasayzing ke mabangin satanin nisia ahatu penso anabol ngai banga pathin le mi hem anasu khan banga tunia hi nu pa ho hi su setting nu pa ho relationship su boyding su khanding ti hi ahatu pen ahin he aze chu satanin agel chu ipiham nu pa ho apoya ahile anupa azinu azipa bo boy ahi boy nupa khat ahong boy kiti chu achate zong hong effect nupa ahong ki khan ding le amma sa pena achate effect te hi achate effect na bana achate atu ti ho zong hong effect paket hi ti hi isu mil lo du ji satan tek tik hi zin isu mil lo ba egel do jing diben nu le party ho do se kiti men he adin chanai za hen family khat omen ama he hichi mi pa hi pathin ne mi pa han ki ma hi tai ahin la tu ni chan ge ya aneu la yu wa niau cha ahi lai za apa in anu le amo ho se se anadal ha wa jitha anane san ji ochun apa hi musician ahi en ama jong na sata hiti trauma cho anane dana ama kewen ane hilowa tu ni chana hi achati ho en music athama guitar akiche ding jong aphal lo hi azi chu hiti trauma cho apa so musician anahi ama le anu ho anadal ha wa anajene san ji uba cho hiti to agel do zia trauma ane ji ze a chu azati ho zong music atham sa nom lo he hi ji ai mu do thai chu pi ham itile mi no mi pa ahung boi ting zati affecting atu te zong affecting generation is that ham khat hi satanin asu boi thi a hi ze asu tu ni ni ko a he nu po ho hi nasata satanin nisi a hi attack a bol jing wa ikito mo na ju agel jing he apos he ti hi amasa pena igel do divan igel do ke divan pakai men ikiti men he adin tu lai igam sung inam su beda ahile nupa akichen zo wa jinei zo wa ki hen jinei zo wa dongma ne jinei zo wa jinei kit ti ho atama ma jing tan he hi chi ve na ahile tu nia anoya hin se ding ho hi ikivet phat jing ding ho nu pohon strict jinei zo tin le boundaries ikisada discipline ikibol diu point li ho thil li ho ina bet khom diu ahin he akhat na achun strict nisia apart sia nu pohon boundaries elo le discipline ikise jing ni pi ham tile imit ve ru ahin he namit ve kamit ve ahin he azi chu namit ve in ching thejin ipi na ha ve pinam ipi ham na zi a ko na pui mang the na pathina ko na pui mang the ipi ham namit ve chu na kichin tu sing ding chu poi mo he Matthew bunga chang som ni le ko lama chule namit zet lamin na su mo le kal do en lang pai mangin izinam itile na ta sa pom pi da mo na le lu na sangin na ti ba khat aman nang ma ding aphazoi atin he hi chi pi asai na ham itia hele pakai jisu in a background event na hele nu mei le pasal ki zon bol thu a jisu thu hil akitin he hi ja chu jisu kristan asai nom pin chu nami chang chu kal doi atina a hi poi literal meaning a hi poi a hin la namit ve in pathena ko na pui manga Facebook na vet ham pornography na vet ham ipi ham namit ve na pui mang thei chu Facebook a kon ham YouTube a kon ham Instagram a kon ham ipi ham dunia pathena ko na pui mang thei le na zi adinga nakita alo na dinga na pui mang thai su ipi ham hiji chu zam sanina saktan jengin lamang jengin pai mang jeng delete bo jengin Facebook na son se sa le Facebook to delete jengin YouTube ahile ipi ham pai mang jengin danga kun koi do jengin atiana asaina hem hiji sun nami damona na pui lu sangin pai mangin delete in quay do en atina asay na he ti long so isay do no mo hendin chu kile adin eho he ki khop na tam ne de heaven ik khop na ki khoma e china conference e china hoila ipo do na namit in
namina namu nunga mel hoina sa gorhang mel hoina sa avela na ve na he na lungthim lamang the na lungthim pui mang the ho jong chu avel belen ve hin am ho kun ki kang sian zam sanin atina he chi pa he aden minu mi pa nu pa ka eating hale imi ba hin na sata iki control lova iki chin tu lova hile hi che hin izi a ko na jong e pui mang the pathina ko na jong e pui mang the he ti he akhat na isai do no he aden ipiu eve jong chu eden hona ana chon se ra cho Genesis bung thum chang bu mai na hele amina avet he amasa pe na amina avet he amin avet a hele atui tu asal he zengin hiji keu chu hilobin mi achi sa azing ding chu agel a ha du cha che en ati chu na alungel ami vet alungel hijun a khoden alowin ane e ati akam alungel ami vet alungel le akam le a khot hi so se he ana involve hi hi che hi zen tu ni in so an sit na ititin ipiham what is sin so an sit na ititing le immediately nalung thima zon na nalung thima chon sit na mi muda na mi se sit na gu cha na hum pa ku chon sit na hi boy a hin la a second step na bo hi pa ho na hin na bol pai pa na se sit pai pa na gu pai pa a second step pa ho chon sit hi che hi ze a cho hi tabang ahum pha ting hai le pathen ko bangai dam ki thuma zam san ding hi huti han lang le chon sit na i do da zo du he ni so he ani na hen amasa pe na ikivet phat jing ding so nunga hoi na sa ho pasal hoi na sa ha kun ki kang sen na me bela kon labang jingin pornography hi zong le Facebook hi zong le ipiham na pasal le na zile pathina kon na pui mang the zao se so satanin lang delete in lang pai mang jingin akhat na me imi be kitchen phat jing hi te ani na hen ilung chang he na me na ave vela na me be na kitchen tu lo po ba hele a second step tu piham na me be na Facebook a pornography na be ho ai lo le piham mi mel hoina sa ave vela na me si a jinga a hi le nom tang da tang na lung thim sunga na lung changa satanin muchi a hin tu a hangai na ngai na ai lo a hele aba next step pa chu na min be na kitchen tup lo se acho na ki discipline lo se acho boundaries na set lo se acho hiji video na be no hiji image na be no hiji nunga na mu hiji golang na mu ho phai na sa ho chun na lung chang hi pathina ko na an pui mang te ding na zin zong a hello koi ma na hello a hila pathianin na mu keu hi ti sumil in azi so Matthew bung nga chang som ni le som ni le get lama ipsm koi hi zong le nu mei zon lunga ve a chu ama lu to alunga zonga hi tai atin he ta asa ga ki koya ga ki chok mai cho poi pathen ase chu na lung chang avet he hi che na zin mu hi zong le koi ma na mu hi zong le pathen na mu he pathen ei mu he ti sumil po hi te hi zi chun na mit bet na kitchen tu lawa hile na lung changa midang khat na dei cha na lung changa na lung thima pasal khat ko lang khat na dei cha na pornography na vet ho to hi ta banga so na lung thima na zona hile na chon se na hile a chon se na hitai a zonga na hitai ti chu Jesu Christian a sei na he hi che hi zen imi vet ikichin tup dio ba na chon ani na a ilung chang hi thing se la pathen second chronicle bung som lu chang ko ni pi se yam azi chu pathenin Vanoi lesi pompi asu bet atoven ama dinga alung thim pompi nol na behela koithe mi ho thalenga atha kilando sading agu jingjing hi atine paten tu ting bon chawadin phate bo pi tawan hi che hi jin pathina ding le na ji adingin na lung thim na lung chang hi thing sa in koi jing ke jin hi ju boundaries to nang ki sa in boundaries na ki sa strict na ki sa ba hi le satanin agong ahin tu na lung chang cho kalung chang hin izi ako na apui mga pathena ako na ipui mang the hem ti sumil po hite chukile abal hin aden ki ho campus sa jong college sa jong hin faculty ho akumin faculty le zite ho jong strict ta hi ki maintain hina hi chi hoi kasama ma jeng hin azi cho numele pasong ki bailo he numele pasong ki bailo ha jong ki ha lo hi hello ki tia ki chai na ito jong le howina ito jong le izi pa ko ma ki to chi nume ko ma pasal ha ka to thelo ai lo wa hele
pasal kha ko ma midang zi kha dong ka to thelo adi en nga ko long tu chu hen nu pa hung hi te nga hele strict ta a main te no ba amot a seo chu pathian na tong i hiwin pathian na tong hodi nga kipal na thei pen kipal na bailam pen chu nu me le pasal ki ka a hi zen izi te ho to nu me to opposite sex to hen strict ta boundaries ki bol ngai zen ni ngai zen ti hi a ha sei pen no a hi zen nu me le pasal dong chi bai ki bolo mi si kha to chi bai dong ki mo bo ki bolo ki ho dong ki ha ho lo i to zong le i to na chu i pasal izi te ki to khoma hi ta banga strict ta he boundaries ki maintain he a hoi na ma jing in he as in e ho la hi ve na hi le discipline hi chi pa ha sa ma jing in he khom pia i chi zong le hoi la i chi zong le i bi ham mi zi ko ma ga to le mi ga be za le ga adai za hi to long ko kisan lo he na hi je a chu hi chi discipline pa hi maintain lo zi ba he mi tam ta ki pal khazi hi ti zong hi ki sei hi lo ding he ade sa in nu me pasal ki tham za na ki be za ki to za to thang hoi ti ho zong hi bible zong ade lo hi je satanin agom kom hi ta bang ho za chu boundaries ik set lo za satanin agom kom a hin la zi a nu pa ki ka zong koi na zia ki pal khazi the hi ti zong I han me lo di win I se do nom ki win hem athum na ahin na kampau ka kampau ki chin tup zingin ki bet phat zingin atina hena ama sa pena emit vet ki chin tup ma ilung thimi ki chin tup ma athum na chu I kampau na kama na se te ka na dingin nu nga mi ha khat na mu a pasal mi ha khat na mu a ai le na dong ma lui ho na mu a hi as na no hoi chi ai lo hele na hoi ta ve ai lo le ibiham na cute de e pasal bang khat chun mi pa bang khat chun ibiham chop loading in na pamaye chop ding in na hoi ai lo hele ibiham kan chop di ha kan star di ha tia zamo ta ana ai lo hele fc bunga lama se na kamu ba konin thu za mo zon thang hoi thu le thu za mo to thang hoi ho po di hen ati na hi je chun tu ni in minu mi pa te hon jinei hi ting a hi le ikama hong po thu hi ki chi thai ngai he na azi so kompia na china ki khoma na china a na do ma lui ho na mu a ai lo a hi le nu nga mel hai na mu a pasal mel hai na mu a hi le comment zong na ha bol ngai pui nu nga ho bol hon bol nan te hi chu na bol a hi le am ho zong alung thi ma chu I phem ka hong uma hi cha ko na so connection hong uma na ki pal the he na his in mi zi kha nu nga bol hang khat so na jinei na hi ta a hi le no hoi ta ve na smart ta ve hoi kan sa ta ve ai lo a hi le kan chok lom ta ve kan koi lom ta ve ti ho sei hi in ki cha ta he hi chi ja hi mi pa tam ta ki pat he hi chi ja hi mi no tam ta ki pat he na hi chi jin ki ja ta ki cha lom ta jin na kam pao na kama hong po thu pa chu I bi ham ki chin tu jing ki vet phat jing ti pa he athum na dinga I sei do no he aze chu hi ta bang na hen sei do the za hi le na mi na ve da hoi na sa na lungan na hingela hi ji ja ko na chu hu ta bang po to the he na mi na ki ven phara na lung thim na lung chang na ki ven phara hi le hi ta bang thu chu hung po to ngai lo ding he hi ji a start a third step pa hi if lo na di ba chu I mit ve le lung thim hi I ji a ding le pathina dinga I ki chin tu jinga I ki vet phat jinga hi le hi ji kam pau to thang hoi zon than hoi na ai lo de chat ngai chat na thu pa hi hung po lo ding he hi ji thu ya hung po te nga he le zon sit na chu nai lam na nga hi dai ti sumil hin nu nga ho no pi ho pa ho hi je in nu pa ho adinga chon sit na le midang hangai na dong ma nei nom na le ki dei cha to na hi cho kam pa wa ko na cho hung so do ji hi ti pa cho athum na ese ro no rin tin ali na ikichin tu diwa ise no mo cho hi le na khut kichin tu jingin na khut ka khut hi izi ading le pasala ding le patina ding ki chin tup jing hoite a je cho na mina na ve jing zia na mina na mu jing zia na lung thima de cha na hung na lung thima ngai cha na hung na lung thima na ngai cha zia cho na kam pa wa ko na de cha na ka hin ngai je ka hin lung si de na hoi je na ne ki khel boy ka hin koi no me na ti ana sei do na sei do zo pha ti nga hi le na sei do na no na sei do na pa chen respond a hin bola hi le a next step to ibiham na khut hi tai na khura na koi na be za ai lo hi le ibiham na sei do ze a cho a next step so nai lam cha tham pha tham theya zut theya koi theza hi chi pa cho a chai na step he na hi je in tu ni in
na khot in Bible ase na chun na khot in Matthew lama ase na chun chu le na khot zet lamin na su mo le hi zong chu sat han lang pai mangin na ta sa pumpia da mo na chu sangin na ti ba akhat aman nang dinga phazo a hi atin he pakai patien Jesu Christain serious ta ase na Nupa ki ka ki zon bo chung chang ase a he zin na mi in na ki pas ale pai do en kal do en ati na namit pui mang zau si chu pai mangin lang da ha in lang zam sanin lang dilit in atina he hi chi banga chu na ko in na chol se sa na ko da mi na ga koya mi khat nunga khat na ga zu na mi mai khat na ga thama ayole nang zi hilo mi dang khat na ga tham sangin hi chi pa chu zam sanin zo se ben azam sam zam san jeng in ati na hi chi pa chu ali jan na a hi in mi dang zi khat jinei zo wa mi dang zi khat na ga zu na nunga khat na gazu na gol hang khat na ga koya na gazu la hele good san he na ten commandment na thu so ma pathen na asai zu na in heng pa zinu velal hi eng sit pi thang sit pi ati he hi che hi je chun midang khat na ga koi thia na gazu thia hele a good san he midang zi gu ne he ti su mi hin hi che din tu nia hi chi video ana ve nu te la pa te ho so sit ke zong na sata ade in ichi thai diu khat zong chu hom pia na chi zo hi ta bang ki khop na chi zo te nga hele it na lung thi ma lung hel na ngai cha na ne ya le hi chi pa chu pathin ko ma pathin na ga din le ka zi ading in kamit ve le ka lung thim ne ven do pin ti a taw pa he poya poi mo hi na hi chi pa chu na me ve le na lung thima na fela hi le aban ba na asem ho chun nan zui ding hi ta hi chi in tu ne chi to na ve ho zo sin nu ho ding a poi mo ta topic a hi zin pathen in zong Bible azong ase hezen imit vero hi pathena ding le izi ipasala ding in thieng sa in kitchen tu mo hite kiven tu mo hite pornography ho milim phalo ho zong be po hite hi so ve na ako na chon set na next step hung the he nunga mel ho isa go hang mel ho isa ako na zabang hite ki kang se hite koi ham Nupa jinei zo azong chu mi hoi sa lo ko umam mi ve nom lo ko umam hi chu mi zo sin kin he a hi la hi si a next step pa chu hoi na sa pa chu chon set hi point a next step ban da long thima na gial pa chu chon set hi zin hi cha kon chun zam san hi te imit ve hi pathina ding is pasala ding is ding kitchen tu hi te ani na achun ilung thimu pathina ding le mihema ding e pasal dewa ding in izite wa ding kitchen tu mo hite thieng sarin nol ne behelin koi jingkyo hite athum na achun chuti han lang hile ikam pau din zong ipia midang ngai cha na de cha na thu sei da hite to tham voi sei da hite chuti han lang le achai na a ikhudu ipia mi koi theina mi zu theina a last pa cho hung dok lo ding he ti ba he dunia hi chu video na vi ho zo si pak kai me na ki tim no mo so inam sung ba hen nu pa ho hi aboya hi le in sung boya cha te boya i tu cha i cha chang ge boy te hi zin satan na sata ani se te e bol hi zin satan hi mun ot lovin pathin mai ve in i pasale izite wa ding kita aten hin khomang hoite imit verin ilung thimin i kampawin i khudin thieng sarin no ne be thaileo han it is all hi generation na ko na cho pathin lung day generation hung ki se do te ding he nu po hon jong kilung to na inei wa ki ngal na pathin e be du he ti cho a chai na ding ai se do no hun din se hi na pathin e ngai dam min din a vi ho zo si pathin phat e bo ta hang ka ki pa e amen.